Make it powerful. Let it stop. Push it up. Push. Wasyaza inyomo zinganute ese watetse imitwe konje nazindutse imitsi yaranutse kankubwiza ukuri uyu munsi wari zeru bombi ntago yavamo mu nda hari zeru. Make it puff, let it stop. Make it puff, make it puff, let it stop. Make it puff, make it puff, let it stop. Make it puff, make it puff, let it stop. Make it puff, make it puff. Mu gifunzi ndukana amaguru gaho kaba ni nkodo ipafi. Ese nyakubahwa delegate. Abanyeshuri bari kwitwara gute muri iyi minsi? Bihorere wowe mwisuzuma tugiye kubaha nicyo kiratwereka niba biga cyane abatiga. Ugize ngo iki? Sawa. Funka! Abandi banyeshuri basuza mwarimu wabo ngo bonjour monsieur. Jesu! Ariko mwari kuri force ragatsamo. Funka! Mubyo horereshaje dore zino zara duhenze mujye mumenya ibyaha. Bo okay mwicare mwese. Hey! Haye mite mi ba mi. Funka! Funka! Jesu! Oui, je comme ça. Funka! Oui, bon. Hey! Haye mite mi. Ngono ko aravuze ngo niko dusa. Sanga tubizi ko dusanye. Oui. Oh non. Les produits de la lèvre. How do we have this? Oui. Oh. Usabwe ko uyu mwana ibyo mbwiye ari byo gusa nanjye nari nkabije kuko nari mumaje n'akazi ubwo nzi ko igisubizo ari amari iki. Funka! Bon, être aide. Jesu! Bon après-midi. Oui, oh. Bisa ukutunda tu bicara uranga ngo mama yagiye mwiso. Chae! Bon, ouais, démarquer du lait. Ugize ngo iki? Ariko mwarimu nawe. Jesu! Uguri kubona anga tutakorobye zikuri igenge. Funka! Man, ibyo ngibyo ntabwo ari byo. Mvuze ngo iki wowe? Uravuze ngo tujye dutera abana abandi. Jesu! Ugize ngo iki? Ubundi kwanza akazi mamagara dufite nawe mwivugane. Aranya ko ba delegate. We wasanga hano muri sinansi b'isitore hano hari ibyana byananiye no. Hey! Nakubwiraga dore niko bimeze. Jesus is Lord. Yaje no kumubira. Jesu! Sawa go. Funka! Nikosha ndakira tutema. Kuri nabyo. Nikosha ninde hano ninde witwa kiradutera. Ariko nawe usenyoroye kare bita kiradutera. Jesu! Mwese ni mupfukame hasi niko mvuze. Funka! Jesus is Lord. Mata naduherera ninanye no mwigeho. Hey! Haye mite mi ba mi. Niko duwaye kuki wakererewe. Mama niwe narifite agahuye. None se uyu mwarimu yambeshaga. Bivuga nimba nakubeshyaga. Nakubeshye njyewe.
bishaka kuba nk'uko mbeshyera ariko ntiwambeshyeye. Yesu ese kare hose waruri Nari nasabye agahuye. wagasabye nde Mwarimu wagiye. sawari Noneho wabanje uzana ariko kukibeshya kwita nabo. kera hose bambwiye yuko ukererwa ubizi sa niho ngiye nagera kuki ukunda gukererwa biterwa n'iki Ni ubwa mbere kuva navuka. vavo kuba uzajya wiri gukererwa Ega nuvuga ngo rituwa yumva nakuvuna shaho naya kandi. duwaye ntabwo bivuga ngo azajya akererwa duwaye ikiwe ni ukuzinduka kandi agatebeza ishati watebeza ishati wadagera watebeza ishati gira vuba vuba Apostle, we have this. Jesus! urakoze gufasha umwanya wo kureba iyi video ariko nimushaka izindi video biramutse kugeraho gatanu kuri gatanu